Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore, bertemu kembali di Rasya Anak Betawi nih guys. Tuh ondel-ondel guys, lagi joget-joget di sore hari guys. Abang ngapain itu? Hei, kita lihat dalamnya siapa guys yang jadi ondel-ondel nih. Sini lihat dalamnya siapa dalamnya. Lihat. Lihat. Waduh, Rasya Anak Betawi ternyata guys. Tuh dia guys. Diam. Oh, bocil Rasya Anak Betawi. Nah. Halo guys, nih sepeda ondel-ondelnya mau naik sepeda nih guys. Tuh guys. Bisa aja dia ondel-ondel naik sepeda guys. Tuh guys, ondel-ondel naik sepeda guys. Kita lihat dari depan guys. Tuh guys, ondel-ondel naik sepeda guys. Lagi naik. Keren. Ondel-ondel naik sepeda guys. Awas nabrak. Wah. Masuk ya, udah masuk. Oh, berhenti dulu. Dia mau masuk, boy. Tuh, sepedanya, boy. Sepedanya warna ungu seperti sepeda cewek, guys. Keren, guys. Iya, waduh, dia udah pinter, guys. Naik, masuk ondel-ondel lah, guys. Naik sepeda, mau naik sepeda ondel-ondel. Hah? Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog lucunya ondel-ondel naik sepeda nih teman-teman. Sampai bertemu kembali di Rasya Anak Betawi. Sampai jumpa kembali.